Ya, moyanga ketam, cebarara ngande moru ne den tonduf, motivation and awareness. Take message neti kelke alti gorde balat, ngoda kan walet. Cebente gwa mongo, gwa mangana watin, but jiga beja, dong telga. Jela waro le ala mushke video, nuor le ala lalar. Gadid mal madilong mal mago. Thank you for them. Thank you so much. I hope you will work well. Maybe you will join me later. Topic in our bath in the one and name bit walk Monday. Nguma yoy rode ma bit walk Monday. Scenario again. And a ladame kadong chabit wala guada chuina ngobet wo. Kadong chabit wala guada, but what will be the next? And nguma birode nyoko to yen nuora. Maybe I prepare again. Maybe la the next step. Ko go ano go na mate me aben biarula la bia wajena ka me aben. But chabin on what in one, and then kun po role. Ni nana ka gadi role ka jena ka mia cook me jena ka mia ledna. Jena ka mia yo rodene, nyaro ya mal madin mal mo galong jena ka mia yo rodene. But motivation and awareness de entang baka yara baka ba yora ye tuk biaka kulo lo yen bia lien dien lo biaka ya tika Canada tika Australia tika US billion dien bielo badarun kane mole bilu inetin sinor yala me wala yen wara me share gen video tika Libya tika South Sudan tika Uganda tika Kenya tika buina tika Egypt tika merkama tika solam sinor yam lenga go lenga ke share min goro biralar Monday makaratu what will be the next step scenario Monday ka wode garma chade lun ke chade lun scenario Monday but what is the next nguma le rode malalke nguma le rode exactly pale rode ping ka bielen mi yoy rode kambi la run kene mola aji chamam wano jiran mateka mal rode bro prepare ke the next step ki bumno kor karade bumno what will be the next step man ne makarato ke mo weto kir kana jang kan waraka yana kun poine mu ka pel enjang jang mu ka pel bare machar balun jang mu ka pel bare machar balun bad mu ka dor awaga dor nware jube what will be the next step polirod pin sinor yana le rode mi jarode bawe wakan angara weekend siska o chagar machare cha bilun ka karte koni cha yen cha ka bilun rewti bitwo bangara darew eriel kene selfa baka juerare merkame chi merkame kuila merkame jetide choresh yelara history medan ke Sudan mechi ne meri ta chole merkame ta jo merkame jine bere ne meri cha chole merkame jine bere chawa cha ben merkame cha jo merkame jin tanyo yelame kane wona ne bi sharia bi wush bi islamic bi wush bi wati islam ko Sudan bi wa ba bi noresh bi wati islam ko Sudan chine meri
Kwamu ne explain. Chini Mary. She lobe Islam be wish. Ke she lobe wo yel kamerka me. She America wunu yai bitany. Wo yelun. Ke chai bi chai sheria bi wo ka Sudan. Ni Mary karalu ikatum. Enen gienda ke America me. Fo mo iling la baka ne chop. Ni Mary fo mo iling la tenere te yara dung America me chup ke Egypt fo mo iling la to kana kan bin ke Egypt dar wo mo iling la. Gienda ke America me wo mo iling la. Wo ni Mary wush. Gaddafi. Lab Gaddafi. Me aju America me ura jina tanyo yel ura ka jin lati chi ko me we che long na ba African Union support. Ka aju America me we rodo che we no. Ka aju America me ura ba ji dor kuin ne ko ni ka ji ba no che bo bu chen no che we no. Ka Gaddafi. Ka we ko kor. Ka bu chen amu ga mai. Ka Gaddafi. College mu ni ko biro mu ba ko la pen kam ngoro ko biya ben yen wadi al biya belin tiara je ja Gaddafi ya yorar America me che waka ka doro jala Iraq yo wurlinga me cheling bi warar Saddam ci Saddam wo ñew ci Saddam yorar America the same thing ka Tanzania. The same thing was the alto corner she America make a te de che kuntin. Wokwene history America may be very clear. America man tadi che benso Sudan jagare jang bejo yena. Yes, a mashkala yen kanwara bata de panya biare machar bialun. Chalo nuare to juba. Na kun poina kan yare ma chade ma loin ka bom wi ko cha America malinga kan ko ka America ma lerga wujen cha ngai America ma nga nin ka da pa nin ka wore wala cha re ma cha America men ne min nonje e wo bare ma cha ba yen ka South Africa America ma so yene idealti ko ni kwa lingti min kam yesinori mbito ko yela no na quick news ka pa sha explanation cha la gore yenora but let me explain it ya bu yen wo cha bu ye kan ga ta ka jube wore ma char cha bilun wala ko ye nya ga nye ko ye ba le cha gore raimo ko ye kailin ma broken you me cha deport ko ye but kailin go be gore min balar ye jenen mi yoy rode jenen merke me chetede che kwen kangwa merke me chetede ye kwen kanyin so Sudan lo nyere ma cha ma wa wolo eken jang kan wode kon to ka jube cha gar ma cha ra cha bulun scenario to jenen ba ngara daro manen kir mane ka mangana ba ka joirar kan diala as soon as possible ba ka joirar a scenario kelno ba ko gara kan dial ba ka wush ba new administration maybe en so sudaran ba no America me kelno scenario kelye na jan dong batuo ka dong batuo che joni ye batuo ka dong batuo scenario raude again wo so Sudan no we hotel solution no we ngur cha gar ma char cha wush ka cha je no
South Sudan bad ka country na. So sinodi queen yeti. Can next year, can next 6 months, can next 3 months, bana writing. Next 6 months, can next 2 months, can next 4 months, bana writing. Muwika pel. And what the contact I ju muga pel. Thank you, Garanya Biel. Muwika pel. Muga pel and jang ti kon ken Nuer kien kel ke jube. Mawari machar kamra kabina luike peace agreement ka ba o yel na kampana ba kamer kame. Okay, chika sarbayan and kume kier kene kume ribi ka sarbay kan gadaro. Kan gadaro bi sarbay. But ma wa chance me wa kuyiken. Ko je ne biro la. Biro on ku mer kame la roi. Mo wa kuyiken gara wa kuine wa Monday wa balaka matu day. But it's also a different history. Gade, let me bring you in. Be input to be able to kadong ba wallet. Let me see. Gade ton. Okay, you know. Gade ton she shall chat.